Nginibingelele-ke babukele emakhaya, nibingelela phansi kohlelo lethu umgwazana, babukele emakhaya, nibingelelana-ke ingwe enhliziyweni ingwe, babukele emakhaya. Namhlanje-ke la sibhalelwe usisi njengoba nimbone nje simnaye, uyanako besicelile ukuthi sike sifike kuyena simphelezele siye kuSqueezer wakhe. Kodwa sisi cela ukuthi uchazele ukuthi-ke kiwa igama lami nginosicelo wakhe umntwana kufanele uhlelo usicelo luzongisiza indaba ukuthi uSqueezer yami wathi uzongizamela umsebenzi ngikwazi imali yango-2.5 kuyenzakala manje ayisatholakali kwalowo msebenzi nalowo muntu kade ngizokwazi ulawo yena akasatholakali. Umuntu sisi lo awungichazela umuntu lo obuzomgwazela noma umuntu lo wanikwa imali owanikezwa imali akasatholakali. Imali wena wayinika ayinikeza uSqueezer wami imali. Yena wayidlulisa kulo muntu bezomgwazela emsebenzini manje akasatholakali usisi. Uma usubuyela kuyena uSqueezer wakho uthini? Uthi uSqueezer umuntu oyebezomgwazela emsebenzini akasekho emsebenzini usasebenzi khona. Nje singapholisa amaseka-ke siyoyizwela thina ukuthi uthini kahlala uSqueezer wakho. Squeezer. Go Squeezer. Babona kanjani? Size kuwena la. Mhlambe singakwazi ukungena. Ayithi yamazi sisi. Yamazi sisi. Udaba lungani? Nabantu khona. Bazosifundisela abantu khona. Sicela singalibele simele. Hayi kabo sisacela ukuthumela i-TV. Wasicela ukuboleka indawo yokuhlala la. Ngacupha la sisi. Sicela uhlale la. Cela ungiphe manje ekukhwela la ngoba manje ngathi uthi imanzi kancane. Bona la. Ninjani ma? Ngicela nje uqale ngiyibike nje mina ngiyingwenya ezinye ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazela. Hamba nangu usisi okuyena osibhalelile wathi asize la kuwena. So bengizocela ukuthi usisi kube uyena uzochaza udaba ukuthi njengoba singanje sizingane sisicela futhi wazi ukuthi asile kahle. Sizama ukulungisa inkinga yakho noSqueezer wakho ukuze sithole ukuthi kwenzakalani. Bese acela isichazeleke udaba ukuthi kwenzakalani. Squeezer njengoba ngila zekuwe and kudala manje zawulokhu ngilisile ngendaba yomsebenzi. Ngiyakhumbula sisi. Ngilaleleke. Mozokhuluma indaba yokufuna imali yakho awunikezanga ngokuqala. Cela 2.5 wami awunikeza wena. Azayinikeze mina imali. Indaba azoyifuna mina ngilethela abantu kwami okokuqala nje lokumngasula. Squeezer imali ngayinikeza wena. Imali master. Ngicela ukuthi aqale achaze uhlangothi lakhe. Nawe uzobe usuchaza lakho uhlangothi okay sicela uchaze ukhuleke nje ungasabile ukuthi imali enga-2,500 rand nayinikeza uSqueezer. Le ndaba yokuthi mina bengingasebenzi kumele idokola benzenze khona asangifumana imali yami ye-UIF. Then uSqueezer wangixeba ukhona umuntu emsebenzini ongandifaka amaziyo emsebenzini wakhe uSqueezer. Wathi kodwa ngingakwazi ngo-2.5 mina nafike namnika bandini u-2.5 wathi uzokwambisana ndingakhathazeki ukuba ndikade ndingamsebenzi. Wanika inamba ukuba ndingaxhumana efonini nalo muntu. So ndiyaxhumana naye umuntu efonini ndiyazama umfonela asisakwazi ukuthi sixhumane ifoni singifaka voicemail. Ndifuna imali yami back. Imali i-voicemail yaqala ukungena nini? Ndithe na 3 weeks lindiba iyaphela ngonyanga. Sengiqala ndiqala inyanga entsha fanele ngiyongena emsebenzini ya voicemail ifoni.
uma ubuya kusikiza wakho yena uthini uSikhwiza sengithasela ukuthi ngilinde kancane lokho mangilinde kancane malinde kancane seside isikhathi ngilinde leSikhwiza cela ingadlali ngami cela ingadlali ngami usisi lo ngiyamazi ngiyavuma ngiyamazi ya benzana nomfowabo so usisi lo wafika kumina wathi ufuna umsebenzi ngamkhulumela nentombazane oba elweni igwaza yini emsebenzini wami akayona imanager ayilutho losisi wena umkhulumela yes ngabokhelwa yimina ngathi akakwazi ngo 2.5 no wena watshela usisi ngalo sisi yes watshelwa yimina akamazi ukuthi usebenza nami ngamtshela ukuthi uma ufuna umsebenzi ungawuthola bhasi kumele ikhwele nentombazane uyakwazi uyibona ngo 2.5 nangempela wayengayithatha imali ngamnikeza usisi ngo 2.5 usisi wayinika wena wayinika mina imali yes ubani wazi leyo ntombazane yaziwa yimina phela intombazane yaziwa yimina okay hayi ngaqhubeka ke ngayithatha yimi imali njengoba injalo ngayinikeza yona intombazane ngiyayithela yayisezokwazi emsebenzini ukhona nabaphathi angene ngaphakathi emsebenzini ngiyangizwa ngizwa okay fine manje sekuyabaka usisi lo akasekho emsebenzini uyekile nomsebenzi akasekho la emsebenzini ngiyaqala le basekho emsebenzini akasekho emsebenzini akasekho ngoba ngithi mangilinde nje phela ngazi phela nawe kodwa-ke akasekho emsebenzini ipheleyo inyanga ngo manje mangilinde imali ngayinikeza yini ukusalayo imali yami. ayidiwanga yimini imali ngayinikeza yini Mina sibizi imali yami akasekho ngiyo. emsebenzini abangimazi imake sisi ngicela ukubuza mina angithi wena sisi usisi lo ubiye wathatha imali wayinika wena yebo wayinika mina ngiyavuma lo kodwa ngiyidlanga imali akayinikeza intombazane leli izokwazi abachazi ngicela ungilalele usisi lo wathatha imali wayinika wena ngiyavuma ngawuthatha 2.5 wakhe ngawunikeza intombazane akudlanga nami okay usisi wazi bani phakathi kwakho nentombazane wazi mina phela okay intombazane ngeke ayazi waphela isebenza nami ikhona into mhlambe enavumelana ngayo noSikhwiza wakho mhla umnika imali ngoba phela yenzeka umuntu umnika imali shi ihamba owangithembisa wona uSikhwiza wathi yena la sisasebenza naye emsebenzini umuntu amazinje dala futhi uyophilayo and waneshow uba uzondifaka nami nale imali yami yokugqibela ndayinika uSikhwiza okay wena ngicela ukubuza njengoba usisechaza nje ethi imali wayinika wena wena uzokwenza njani njengoba usisi ayikho manje yenza ayikho ifanele imali into ozoyenza imali yami angidlali imali akayinikeza usisi angeke ukwazi ngabikho imali yami le siyazi ukuthi ayikho into ozoyenza ayikho ngempela into engizoyenza ayikho Kodwa- ngamtshela naye ayikho into asoze engizoyenza kubelula kanjani imake wesisi usisi wayazi ukuthi imali ye-UIF yakhe iphumile bebesazi lokhu bengisolayo Cha, qa mina bengingazi uSikhwiza ukuthi uliqola bengingazi mhlawumbe waphela befuna umsebenzi, imali yami uyimali ukuthi abesenza nemali yami beniyazi Yazi into beyazi into eshoyo ubuyazi bengazi ukuthi phela umsebenzi kodwa imali zakhe ngazi ukuthi bese iphumile vele benisazi ekhaya lisaziwa yonke lonto wazazoxoxela namfonela yini loyo sisi loyo okwakumele afake usisi kwakuyingani wena ungamisi usisi kuyena afike usisi kube uyena usisi onika leyo sisi imali not ayinike wena uyihambise iproof yokuthi wena wayihambisa isiphutha lami laba yilelo ukuthi ngingambisi usisazi uzikhululela nayo sisamnike esandleni imali iphutha engalenzi lelo ukuthi imali na yakho ukuthi ayinike mina nami ngangimthemba phela usisi oba ngisebenza lesikhathi sezona isikhathi bani wathi thatha imali wena uyise kuyena wazi ngifasa noma imali wena wayi uyena wena yimina engathi akalethi imali kumina ngizomnikeza intombazane abangisebenza nayo yena akayazi phela intombazane abazali kodwa bese bexhumana efonini bobabili because ngazi ngamnika inamba yakhe usakhulume naye intombazane uyangitshela intombazane iyablutika asayitholi efonini yena unika wena imali ngoba ethemba ngoba uthemba mina phela kwawazi mina intombazane akayazi okay asike siguguleke lento let's say wena unika usisi imali yakho wena ungenze njani usisi awumazi lo muntu olethwe kuwena usisi omazi wena ke mase kuthiwa usufuna imali yakho yenze njani hayi phela ngayifuna phela kuyena kodwa hayi usayikhokhe mina ngasekho intombazane ngasathiwa intombazane la hayi mina yami nje ngikhokhe ngoba ngiyayazi banginikeze kanjani phela ngiyayazi yami imali intombazane ukuthi liyayinika imali phela shuthi ngiluzile phela kho mali ezokhokhwa la imaki usisi
uneshock kangakanani ukuthi le ntombazane ayikhuluma naye isebenza noma iyona efaka abantu emsebenzini. Cha bekuyiyona phela bona intombazane vele ifaka abantu. Ngisho sisi uzoba neshock kangakanani. Hayi. Awusakazi ngasasapha ufakazi kodwa intombazane vele ibafaka abantu. Angithi sisi wakhipha imali sisi. Wayikhipha vele u2.5 ngiyawazi. Intombazane ayisatholakala ayisekho la semsebenzini intombazane ayisekho nje emsebenzini. Okay. Manje noma ifuna ukuba yini kungenzeka ukuthi mhlambe wena sambe emsebenzini wakho wena uzokhuluma kiwe kuyochaza isimo sasisi ngiyayidinga namhlanje kanjani akukho umbekezelo ukuthi manje akukho umbekezelo manje bezinto manje emsebenzini wami yabona imali ngiyade zenziwa ukuthi bengazazi abaphathi basenyakhona imali yabo nami ngizopha umsebenzi wami manje bese inkingeni ngoba icenzeni phela umsebenzi yabo ngazi nami ngihlangene kulethu yokwaziswa kwabantu yabo kanti bethi ngiyamsiza ngoba ngiyamazi right impela mongaphela umsebenzi nakho senkingeni njengami nje wangasebenzanga sinama ngisebenzi manje true wena thatha imali yami basa ngizosiza wena nje mina kodwa thatha imali yami ngizosiza wena 2.5 wami 2.5 akudla u2.5 wakho mina angizange ngiyihlobo angihlangene naye uxoxele ukuthi yena indlela enjethela ngale imali yami angihlangene imake manje uthi ke usisi enze njani ke njengoba sekwenzeka kanje hayi ayikho into intombazane ibalekile nemali kasisi ikhonto ezokwenza angazi ukuthi angeke kuba yini esizoyenza manje asikhuluma ngo50 waphela manje intombazane ayisebenzisana imali yakhe angiyidlanga imali yakhe ngayinika ngempela kuba kusenzeka ngisangena emsebenzini soyiphutha la manje kuba kusenzeka ngisangena emsebenzini futhi iphutha labanye kwaphela ngeke sisho bayiphutha la ukuthi ngicela imali yami hayi wena asili nawe wena sisi thina into esidingayo nje imali kasisi ngoba usisi uyachaza uyachaza usisi ukuthi imali wayikhokha wayinika wena ngiyakuvuma loba ngikuphiwe ukuthi imali wayinika mina kodwa imali yakhe nami ngayidlulisa phela intombazane ayithathanga angithi yayigwazelwa phi sisi no bezogasa phela emsebenzini wami angithi yonke into kwakumele yenziwe ke emsebenzini so makuwukuthi kuba nenkinga ekanje kumele phela khanjweni ke emsebenzini kuyo report kuma manager cha sizofana nami phela inkingeni no nami sengizoba senkingeni mhlambe usisi usahola iUIF angithi mhlambe bangakwazi ukuthi abelungu bambambele imali le kasisi ukuze ibuye back imali yami noma manje lo dayizofana inkingi emabe kuyo emsebenzini wami kuyovezwa lento le mina umsebenzi wami usavikelekile ngoba kuzoba kanjalo ngiyabebe abelungu babe nenkinga namhlanje masisebenzele emsebenzini sikhona imali eyinika mina kanje imali wena kanti kahle lento wawuyenza ngaliphi cha bengenza iceleni phela leli layingaziwa le emsebenzini kwakuyiyami oyisobathathu kwakuyiyami lo sisi usisi organize abantu yabeke ngikwenze lokho phambili khona into azoyila ngaphakathi naye ngamenza kanjalo efaka uyena usisi oyigwasile naye 2.5 ula ngaphansi wena mase kuba yini oyigenayo hayi ngeke phela ulibele ufaka hayi bengangitheli drink nje hayi into ebengigile bengangitheli drink nje ngoba phela afaka ngoyimi umuntu mina ngizondisa umuntu ngithengele uyena lo ngimfaka emsebenzini this time akuthenga drink kubalekile nje emsebenzini manje akasekho phela emsebenzini ngizomthatha phile manje ayikho leyo nto squeeze akasekho ayikho squeeze leyo nto ayikho leyo squeeze akasekho emsebenzini wena nje ngithenge ngo2.5 wami uhlangane nalo mfowethu ngicela imali yami namhlanje ayisasa kodwa ngeke ngazothanda impepho wena nalutho kodwa nje i-taste yabo yebo manje ke sokwenziwa kanjani nama nginayo isolution yale anginayo isolution cha phela manje phela futhi yabo anginayo ngeke ngikwazi ukukhokha lo 2.5 anginawo awuzami nokuthi ke mhlambe kutreshwe ukuthi usisi lo uhlalaphi ukuze kuzobuya phela into imali kasisi ukuze ingane yomuntu nayo izokwazi ukuyofuna umsebenzi wasenginyanga nje ngeke ngizomthatha usiza akhathali hayi ngeke senza nami ngisakwazi ukuxhumana naye ngisamsoli ndawo vele imake sisi
angithi emsebenzini wakho umuntu nomuntu osuke esebenza khona banawo ama-record akhe banawo phela ima-address ngiyavuma kukhona lokhu kodwa nje owayengavumi usetracer emsebenzini wakho angiboni kuwumqondo omuhle lokhu uyayazi imali yami manje ngizovela into eziningi masebenzi uyayazi imali Ima, yami angithi thina yonke into siyibeka kuwena. Sicela kube wena umuntu ozoya lapha emsebenzini wakho. ngiyothini emsebenzini Ufike uchaze phela ukuthi intombazane yabaleka nemali kasisi. kuzwa weyini-ke ngizovela igama lami lapho nasekubuzo Angithi sihamba napho. Uzofika uchaze ukuthi usisi lo wahamba wabaleka nemali hayi kasisi. angizwa ngempela lokhu emsebenzini No, phela sicela silalele phela. angizwa emsebenzini angizwa ngempela-ke No, sicela ukulalela. uyayazi ukuthi imali Sicela usilalele ukuthi sithini. Lalela sisi. Ima. ngiyachaza into eyodwa Sisi, sicela silalele. Usisi lo sizohamba naye. Sifike sichaze ukuthi usisi ugwazele usisi lo sehambile. Yabo? Mase siyacela ukuthi basizame ngeinformation kalosisi ogwazise usisi. Umkhuba wakho wena uzoyakuyena usisi mina manje cha. uzoyofuna yini Manje sizohamba nawe emsebenzini. Ufike usho emsebenzini ukuthi usisi lo ufuna usisi ebesebenza naye. Angithi wena uthe ukusebenza naye usisi. bengisebenza naye Yena so hamba nawe semsebenzini ufike uchaze ukuthi usisi lo ufuna usisi lo agwaza kuyena. Kodwa umuntu ozochaza leso story wena ngoba bazi wena lapha emsebenzini usisi. Yabo? bazi angizwa nje impela semsebenzini angizwa ngoba ngisho ukuthi Ima-ke kumele kwenzeke nini? Sicela akazange ayihambisele imali usibiza unjalo Wesisi, angithi uthi angaqala udla imali yami sekufanele wamfowethu wayibhubhudle wayishaya usebona ukuthi bawazi ukuthini uyamuzwa uthini uyamuzwa uthini ima-ke sisi. Wena angithi usebenza naye sisi. yebo bengisebenza la akasekho phela emsebenzini manje ngizomthatha Ehene-ke phela. Emsebenzini banama-record kasisi lo ongena. yebo banama-record abajuke emsebenzini senifana nami enkingeni nje Okay. Wena sicela uprovele usisi ukuthi ngampela lo sisi othi ukhona ngampela. Awukhuluma amampungi. Yabona thina kuze sibone ukuthi ngampela lento enkingeni angithi ngiyasiza kodwa manje seyimina sesenkingeni ima kwema makuwukuthi ngampela kuyikona lokho kusho ukuthi usisi besebenza nawe. Sicela uthathe usisi lo siye naye emsebenzini. Mase uyasho ukuthi mhlambe mphathi njengoba nje sila usisi lo wagwaza kuSibanibani ngemali engaka. uSibanibani wamthembisa ukuthi usisi lo uzomkhokhela. Manje usisi usefuna yena. Njengomuntu ke mina ke angazi ngiyakuzwa ke mina sengicela ngone ngizizamele mina usisi ngaphandle usike emsebenzini ngizozama ukuthi ngimthole ngizobuyela ngimtshela ukuthi ngiyamthola noma cha kanjani manje uzomzama ukuthi kumele sibe sonke imake sonke lesi sikhathi ubungamzami ngani usisi ya sonke lesi sikhathi ubungamzami ngani ungitshela ukuthi angiyacana ngiyacana manje anginike mhlawumbe inyanga ke uze ngimthole angeke ngikwazi ngeke sengi-right ngenyanga sengi-right kakhulu sawuze ngikwazi inyanga ngimzama usisi ngeke ngisakwazi inyanga ngeke ngisakwazi angisatheli imake sisi usho ukuthi sonke lesi sikhathi usisi mayifika kuwena ubungakazi ukucabanga ukuthi kumele umzamo usisi cha beke ngicabange lokho pho kuyini manje ngisho ukuthi mhlawumbe usisi uzoqhamuka abuyele baking kodwa mhlawumbe akekho serious. cha ngiyazi ukuthi uyayidinga imali yakhe ngiyazwela lapho zalethina seyiyona naye thina-ke yazini-ke sisi into esiyenzeka manje thina sesifuna nokuprove ukuthi ngampela lo geli lo othi wena besebenza nawe ubesebenza nawe ngampela yini ukuthola lokho nini akithi iyona ndlela ezoveza ukuthi ngampela ugeli lo wena owamnika imali yilo geli lo obusebenza naye, hayi ukuthi wena wavesene wathatha umuntu wathi akaphethele. Yabo ngalike lunga ngoba kufuneka udliwe imali kaSisi ye-UIF ngeyitayela.
thina ke into esingazazi usiwaphilwa imali ngaziwa abengazi Uyazi. hayi mengazi ngeke ungazi ngazi usiwaphilwa umsebenzi bengazi imali into zakhe eyenziwa ngumfowethu uyayazi wena into eyenzeka endlini uyayazi yonke into imake uyayazi imake yini wena wasewaqhamuka nodaba yokuthi usisi angakwazi ukungena ngo2.5 yona mali vele egwazavayo nje imali lokho kwafika kuwena mayesusise sephumele imali ye-UIF futhi kwaqondana hayi kwaqondana hayi wena ayikho kwaqondana la ayikho uyayazi kwaqondana buka kanjani kwaqondana ngabo sokuthi uzokwazi ukwazi oh wena wabona ukuthi ngabo usuzokwazi kwabe uyawudinga lo msebenzi wayithola imali usayithola phi imali angimazi ayithola phi imali kodwa nje okay ku2.5 ngiyabona ukuthi njengoba ngingasebenzi ngihleli phansi 2.5 cha phela ngazi uzamapha uzolanga ngazi awukazi ukuthi vele ngifunwe izimali zami ze-UIF ubuwazi indawo wangizange ngesibalo sokuthi nje angazi ngikhube nje imali zami angize 2.5 manje ke sisike angithi uthe wena ufuna usisi for inyanga ngizomfuna ngisangilindile ngikwazi angisafuni lo nyanga ngizomfuna usisi sengifuna imali yami back angisakalindi inyanga ngoba manje imali yakhe ngizonika anginayo imali uyamuzwa usisi usekhala ngokuthi usekulinda isikhathi seside lesikhathi ngiyakuzwa so angazi-ke ukuthi mhlambe wena phela wena umuntu ekumele usisi am-hold responsible for imali yakhe ngoba wayinika wena imali yakhe yebo and wena umuntu futhi owamshusha wathini akakunika imali usizwe imali usizwe imali angaze ngidle imali yakho ngikaze ngicabanga ngempela futhi nasepoli ngakutshela yazi ucabanga ngempela angithi wena uthi uzomthola ngiyazi ngisakangilindi inyanga ngizozama ukuthi ngimkhese ngithole okay iklinik imali iklinike lento sisi besicela ukuthi njengoba uthi uzomlinda icela kulinda inyanga sicela ukuthi umbambise something phela hawu okuyini manje noma yini azoyibambo ezokwenzela ukuthi lento anginalutho nami anginalutho imali ayikho into abangayibamba walendlini anginalutho nami hayi khuleke so ibheka thini into ezokweta le mali le usisayishona kodwa sikiside sosazi imali uzokwenza izinto zakho ngeke sibambe okuningi ngobani hayi angivumile basha yakhohlwana ayingeke angivumile angivumi awuzungavumi sisi awuzungavumi sibuza please wo ngicela ukubuza wena kushuthi wawuyidla imali kasisi angikazi ngidla ngelodi lakho 2.5 yini 2.5 okay ukhokhe ngikhokeleke ikhokhe kanjani imali engayidlanga manje imali sisi manje kuzokwenziwa njani ayikho into ezokwenziwa ayikho into ezokwenziwa iyangicasula indaba yakhe isuvele labayiqambayo ukuthi 2.5 wavele wenebhede ngangithengile ipresent usibiza wami so nawe sebedla imali yami ngalendlela ayikho imali yakhe mina ngisakutshela namanje phambi kobhuti laba ayikho imali yakhe ngingayithatha kaze ngiyithathe ayikho imali engizoyikhokha futhi ngiyakutshela-ke okay udakhona into engizoyenza lendlini yami akho into ezothathwa yakhe mina ngithe ngilindeni inyanga ngitrace usisi lo ngimthole sengiright ngenyanga wesisi usisi-ke uyamuzwa ukuthi akathanda ukulinda so kuzophoqa ukuthi umnike izinto ey'weta ngeke ngiyakubonike lokhu fana ngeke akubonike ngacatshwala kakhulu ngeke nje azakubonike wesisi uyamuzwa nami anginalusi nami ngiyazisebenzela imali ngengiphume ngingakudala ngilo ngiguqa la ekhaya ngibuye ngingatholanga lutho hayi wema yazi angithi wena uthe uzomnika isikhathi esingangenyanga ngishilo ngiyasho namanje phambi angisidingi sosikhathi sengiright ngesikhathi sakhe okay i-date ithini njengamanje ngicela ukubona namhlanje nje umhlaka hayi ngicela ukuthi hayi nakho kuyavela okay umhlaka 30 namhlanje uyezwa-ke sisi anginikeze ibani u20 u30 enyanga elandelayo uJune hayi ngimthole futhi ngiyathembisa uyayithola baba sengithola ngoba mina ngempela ngeke ngiyithole ngayidlanga hayi mina wesisi imasisi mina sesingezwelana nawe ngiyakuzwa ukuthi uzomfuna umthole and then mase wenze njani bese ngibuyela kuyena bese ngimtholile phela cha phela wena kumele futhi ulwe naye
ukuze ukhiphe imali kasisi. Hawu uzoyikhipha. Okay, sicela-ke ukuthi-ke ngapha siyayibamba ifoni. Hayi bo ngeke bafika kanjani nje. Hayi bo. Ngeke ngishaka ngifune impahla yami ngisebenziseni manje konye bogcina yena. Ngithi asile. Sicela uhlale phansi asile. Wena manje usiyasiza. Ngizocabanga impela ngoba isifoni yami. Masisi asile. Sicela uhlale phansi asile. Hayi. Oh no 2.5 wami uzothola ifoni yami. Imake. Angithi ngiyasho singingena inyawo isathelani ifoni yami. Asile. Kumele ukwazi lokho asile. Sicela uhlale phansi sikhulumeni ukuthi kuzokwenzeka hayi kanjani. into sazoyikhuluma manje ngisengifike ngicedile manje ayikho engizoyikhuluma. Phela wesi ayikho engizoyikhuluma. cha phela kumele sibuye phinde athathe amateki usisi. Ngeke kwenzeke lo ngeke. Ngobani? Ngiqokeni mina. Ngobani? Ngiqokeni mina. Iphi imali kasisi? Angidlwanga yimi imali yakhe. Kanjani? Ngiyatshela imali yakhe ayidlwanga bese uyoxabana nje. Uphume nabo. Uphume nabo. Yes. Uphume nabo. Imasisi. Phuma nabo. Yabona wena uzokubamba yes. Kwiza akunandaba nokuthi ungangibamba kufanza. Ayinqinani vele kade uyidla imali yabakho. Mabuya Ungaqola ubaba ufuna uzoqola nami. Uqola ubaba uqole nami. Hayibo. Uqola ubaba uzoqola nami. Sozuyenze lento. kodwa wena ozokwenza ukuthi uyogcina nje kube ukuthi siyaxhapha ngibamba la sohlala khona ngizokubamba yebo ngoba wenze ngizobamba ngempela into zami imali yakhe phela imali yami imali ngoba isiyatshela imali yakhe ayidlanga imali yami kuze wena uzolanda imali yakhe la ikhona uma usumbuyisela imali yakhe ngeke masambeni haya ikike ngizokubamba yesu hawu nazi futhi yobamba